Ti lesson ta itang malem kakabsat kat ti paulo na rebuilding our intercessory prayer ministry. Rebuilding, because we are talking about let us rise up and build. Okay? So, madamati pa naka-build up deti kapilya, madamati pa nakaipalawa iti trabaho ti Apo, babaan iti church planting, kat isurok kada kayo kakabsat, daytoy maysa nga kadaklan nga kaimportansyan nga building blocks iti ministry tayo, which is the IPM. Okay? What is IPM? Intercessory Prayer Ministry. So we need to rebuild this. Okay? It is my prayer and goal in this preaching that all of us will become recruits and enlisted. We will enlist ourselves and commit ourselves unto intercessory prayer ministry. Intercessory prayer. Amuyo no anat intercessory prayer? It is praying in behalf of others. That the meaning to intercessory prayer. It is praying in behalf of others. So, panangi kararag, panangi baet, panangi kararag in behalf, iti sabali. If we are to advance the work of God, we must stop the intercessory prayer ministry. So, I give to you, itang malem, the 7 persons we need to pray for. 7 persons we should pray for. So would you like to be involved in the IPM? Raise your hand. Pastor, I commit my life to be a part of the IPM, Intercessory Prayer Ministry. Okay? More prayer, dati dapat tandaanan nyo kakabsat nga statement tayo. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. The secret to a powerful life and powerful ministry is prayer. Amen? Nanumu tayo, agpatingga digiti kabailan tayo, ngem babaan ti kararag, agbalegi tayo. Prayer is our power. Okay? So shall we all say together? More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. So I personally encourage everyone, both young and old, new believers and old believers, na kayo nga leaders, pastors and preachers, be alert, be sensitive, and take initiative. Let us help everyone in the congregation be engaged in the intercessory prayer ministry. Hantayong agbulmulang lang kakabsat. Kitan tayo, ti mabalin ting aramidan, tapno may engage tayo digiti kakabsat, iti intercessory prayer ministry. Now, here are the 7 persons we need to pray for. Number 1, the pastors or the servants of God. The pastors or the servants of God. Kitan tayo digiti verses, tapno dito'y kakabsat nga makita tayo, deti bilin ti Apo, nga panangi-intercede tayo, panangi-babaet tayo, panangi-pagpakaasi tayo iti Apo, iti biyang, digiti adipan na, kan digiti maararamat ngagserserbi, in the leadership capacity, and our staff, iti ministry tayo. Ephesians chapter 6, 19 and 20. Ephesians chapter 6, 19 and 20. Kuna ni Apostle Paul, and for me, DJ previous verse, ibagbagana iti panagkararag. And for me, for me, that utterance may be given. And circle the word utterance. Sino kada kayo ti mangikarkararag, ti pastor na kakabsat? You are praying for your pastor. Okay. Now, when you pray for us,
Ti number one nga ikararagyo kada kami nga pastors ken mga kasaba, aterans. Amoyo ti aterans? Ti aterans ket isu dayjay abilidad nga mangilawlawag ken mangiexplikar iti sao ti Apo. Aterans may be given. So we do not have that ability that is given from the Lord. Dito pa nagilawlawag ti Biblia aggapu ti Apo. That I may open my mouth boldly. May kadwa nga ikararagyo, boldness. Anat ka na sa ti boldness kakabsat. Ngahan na mabuteng ti tao, naturad nga mangibalikas, mangibaga, itipudno, uray masaktan ti tao. Why? Because the truth must be preached and the truth must be heard by everyone. Amen? So kung ayon ka, Apo, kas panangtid mo, ti ability ni pastor nga agsao, ikambat iso na ti turad. Kausat, amuyo, ti kamayatan nga panangikararag yun kwa kada kami nga papastor is before our services. Sunday morning, pinagpray da ka mo ti bigat. Amo na inkararag mo ti pastor, kat inkararag mo deta, mablesang ka ti preaching na. Uray matamaan ka, uray masaktan ka, hangag musiig tarik na. Hangag riri deta nakim mo. No di ka thankful ka ti Apo, kasi inkararag mo ni pastor, kat inikkan ti Apo ti aterans. Before Sunday afternoon, pray. So nga mo yung kakabsat, makita yun kwa, no dete agpiapiano ak, buy-buyan dag agpipiano, ngam dapat agkarkararag kay nukwan. Hangatiltilad da nga pagliklikawan da pampanunot, hangatiltilad da nga maubrad ta, agtugaw ka, agmeditate ka, agreflect ka. Kadabang agpipiano ak nukwa kunam Lord, as our service begins, may we feel your presence, i-manifest mo ti favor mo kini pastor, nga idalan na kami ti gimong ita, ikam ti wisdom nang agsarita, kenturud nga mangibaga ti pudno, uray masaktan kami. Amen ba? Okay. Verse 20. For which I am an ambassador of in bonds, that therein I may speak boldly as I ought to speak. 2 Thessalonians 3:1. 2 Thessalonians 3:1. Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course. So, ti may katlong ikararagyo kakabsat, kat digijay receptivity. Receptivity, digiti dumngeg. Kunana, the word of God may have free course. Napintas ko man, nawaya ko man, ti panakais, kasabana. Meaning, nawaya ko mamot nga awatan iti tao. Kasi diti, may kasaba kakabsat, dapat maawatan ti tao. Receptivity. And be glorified, even as it is with you. 1 Thessalonians 5:25. 1 Thessalonians 5:25. Brethren, pray for us. Now, pastors are charged of God to care for His flock and for the direction of the church ministry. Han nga nalaka iti trabaho ti pastor, gaputa iso ti nakaitalkan, iti panakaaywan, iti kararwayo nga namati. Da kayo nga members ti HBBC. Iso nga kas panangikararagyo iti pastor, hang kumangarod nga natanggan ken nasubag dagiti bibiyagyo. Hang kay kumakakabsat katay nasukir. Tapnon iti kasta, iti pastor nasayaat iti panangiwanwan na ken panangidaulo na kadatayo. Amen? Flock and for the direction of the church ministry. Isut mangiturturong. No kuma lugan isut makintingel di manubela. Okay? Kat siyempre, no si kakat pasahero, adot maibagam. Kastoy-kastoy ko na, ngam isut makintingel ti manubela. So, because of that, you pray for him. Amen? So, ikararag mo, adong aspeto deto, ikunam, Lord, iturong mo ni pastor, dagiti sagsagana na nga mensahe, tapnon maala na apo, di kayat mo, nga iyadal kada kami. Counsel, advice, instruction. So, pray for the pastor. They are the frontliners of the work of God.
We are to pray for them, not pray on them. We are to pray for them, not pray on them. Ikararag mo ida, haan nga kanem ida. Amoy ta PREY, pray. Ta pray kakabsat, kat isuti kanen ti predator. Awang kuma ti predator nga miyembro ti church tayo. Amen? Nga kanen na ti pastor. Wano saritaan na ti pastor itiliklikudan. Wano perjen na iti pastor. No dikat ti trabaho mangikararag iti pastor. Saan nga mangdadael iti pastor. Amen? So, no ikarkararag mo nga rod iti pastor, maragsakan iti apo, ken pati sika, ket sumaya at DJ panakilangan mo iti pastor, at ikarkararag mo nga rod isuna. Oo, pumintas di langan-langan mo gingkwana, kasi ikarkararag mo isuna eh. Hello? Ikarkararag, dakamot lang kakabsat. Amen? Yeah, so that at number 1, we are to pray for pastors and servants of God. Nang runa ita, makita yumat dagiti trabaho kakabsat, duhan kay makatulong ka dagiti building project, physically nga makipag-supervise, kan makipagtrabaho, tela takararag yung kakabsat, dagkalabanagan. Mission trip, ang kay makasurot ka dagiti trips tayo ti mission, ngam tay kararag yung kakabsat. Te agpay-payso nga ikararagyo. Hanga dete, ipag-pray na kami kakabsat, kat amen, amen. Di ka mat ikararag. So, te agpay-payso nga talaga, nga, bakbay ka maturog, tirabi, iraman mo, apo, adadjay apari da pastor ita, kat ikam isudat, tagpatnag na sayat nga inana, kat digiti na soul winda, adada ko magbaptize. Ikararagyo man kiti kakabsat, nga agsubli ka mapari, kat digiti follow-upan me, agbaptize na kuma. We are praying to have another 4 or 5 candidates for baptism on Wednesday. Palubos iti apo. So pray for the success of our mission trip. Amen? Oo. Kat no adamat digiti manggagam, nga nasakit, nga pamagbaga ti pastor, counsel ti pastor, guidance mo no direction, hangag suksukir tariknam. Hangag saksakit tanakem mo, no di kat ikararag magot ko nam Lord, dahito nga guidance ni pastor, dahito nga panangitanan ni pastor kada kami, tulungan na kami nga agbalin nga submissive ken obedient apo. Amen? Okay, that's number 1. Number 2, we are to intercede in behalf of government authorities. Government authorities. Okay? To government authorities, amin ang kakabsat nga agtugtugaw iti gobyerno of which agpaiso nga we are a church, we are God's government. HBBC is a government of God run by the pastor from God, but we are still in this world. Katada gobyerno kakabsat nga pagpulpuligusan tayo. Umay ti eleksyon, ikararag tayo kakabsat nga ti apo isaad na DJ usto kakabsat nga mangidaulo kadagiti luglugar tayo. Dito Pilipinas, pray for the right president. Okay? Awan inagana kakabsat. We'll just pray nga ti apo isaad na DJ dapat nga mangidalan, mangituloy. Daytoy gobyerno iti Pilipinas. Especially that we are struggling in our economy. We are struggling in many aspects, and it takes a leader that has the wisdom and the courage, the strength, the vigor to lead our country from crisis into a better society. Okay? Ikararag tayo, dagiti, at dati eskwelaan, dakay agbasbasa, pray for the principal. Ikararag yung lang kakabsat, ikararag yun. Oo. Romans chapter 13, 1-4, makita yun dita, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, the powers that be are ordained. Nakita yung kakabsat? Inordain ni Apo Diyos. Digito nga mangidaulo. 1 Timothy chapter 2, 1-3.
I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable. Kita nyo? So, no kasano iti panangid da ulo da, iti gobyerno tayo, da tayo kakabsat, tihan lang a recipient, no di kat affected. That we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Nang runa kakabsat, deti pa nakaiwayang iti trabaho iti apo. Kararag tayo digiti kakapitan. Okay? That's why, itangatawen, ipagpreyo kakabsat, because inikanta iti daily bread, digiti amin nga opisyal, iti munisipyo tayo. From the mayor, vice mayor, digiti konsehal, digiti amin nga empleyado at munisipyo, amin nga kakapitanes kakabsat. Okay? Number 3, we need to intercede for fellow saints. Fellow saints. Siya sino digiti fellow saints? Dagiti pada tayo nga namati. Pada nga naisalakan. Dagiti kakabsat tayo iti apo. Ephesians 6:18. The Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So, ikararag tayo ti panag-grow ti tunggal maysa. Amen ba? Okay? So, kada kay tapasukin, ikararag yu di kita kakabsat ti apo dita. Lawag, agkikinararag kayo ti tunggal maysa. Da kayo diti bakara, pray for one another. Don't just pray for your own or for your family, for your own business or job. Pray for others, for your brother and sister in the Lord. Okay? No, damalagip mo, agdi-drive ka, aglutluto ka, nalagip mo tay kabsat, impalagip ti apo gang ka, kasi kasapulan na iti panangikararag mo keng kuana. Tandaan nyo dito kakabsat, I always say that. Amen. Oo, basta nalagip mo ti may sa akabsat, hanga aksidente nga impalagip ti apo keng ka. No di kat kayat ti apo nga ikararag mo dayjay nga kabsat. Okay? So adamot lang nalagip yo, sino't malagip yo ita? Hello? Adamot lang malagip yo ita kakabsat? No, damalagip po ita, mangitalumitim kagat ko nam apo Diyos, tulungam ni sister nga kastoy, ni brother nga kastoy, nalagip ko man ta, awan sa diti live stream mi ita, awan sa ti Zoom, no sa dinno daman ita apo, masatnan nagtipamati na hang kumaglamiis, hang kumagbaaw, hang kumagbakbackslide, hang kumaapo nga umadayo keng ka, no adaman dagiti parikot, bangan ti panagbiag na, malagip no kumadagiti sasaom nga naikas kasaba apo, pangaasim, tinglem ti riknana, tinglem ti panunot na, kat iturong mo ti biyag na kan ti pamilya na apo Diyos. In Jesus' name, amen. Amom, deta nga kararag mo kakabsat, sungbatan ti apo, kat dayjay nga kabsat, preserbahan ti apo, proteheran ti apo, pagbalegyan ti apo. Why? Because you prayed. Amen ba kakabsat? That's how we thrive as a church. Kasta ti pa nag-thrive tayo. Kasta ti pa nagbalegi tayo kakabsat. Haan nga dete, kanya-kanya. No di kat agbalegi tayo, gaputa agkikinararag tayo. Agbibinadang, saan nga agbibinadang. Amen. Ano pa? Iti ko natin kwan? Agsisinakit, hang agpipin na sakit. Ano pa? Aggiinnayat, saan aglilinayat. Agkikinararag, iti tunggal maysa. Amen. So again, amuyo kabsat, deta ti secret, ti panagbalegi tayo when we pray for one another. Okay? Hello kabsat, nagsagapsapot lang kada kayo day nga imbagak. Amen? Hanyo liplipatan, deta kakabsat. Nabalbalegi tayo, no, kikinararag tayo titunggal maysa. We are dependent upon each other's prayer. Isurat nyo deta. We are interdependent upon each other's prayer. Yes, we live independently from each other because we have our own life, but we are interdependent. Ano interdependent? As a church, we need each other's prayer. Meaning, without each other's prayer, we cannot make it. No awan iti panagkikinararag tayo, nga kasagkakabsat ti pamati, adayo nga agbalegi tayo kabsat. Because
Ti Apo tinang design. Iso nga, dinesign ti Apo intercessory because daytoy ti way ti Apo nga mang bless ti tunggal maysa. Apay nga ibaga pelang ti Apo nga ikararag mo ti padam. Nuhan nakasapulan nga isut wagas ti Apo nga mang bless jay padam a Kristiyano. No di talaga nga isut design ti Apo. Nga kunana, i-intercede mo jay kabsat mo. Why? Because through your intercession, God will bless your brother in Christ. So we are interdependent to each other's prayer. Okay? Oh, next, number 4. We are to pray for the souls and our fellow countrymen. Ikararag tayo, dagiti karkararwa, dagiti fellow countrymen tayo. Oo, dagiti padatay nga Pilipino, padatay nga Ilocano, padatay nga taga-Bakara, da kayo nga taga-Pasukin, kalugaran nyo, kakarubayo. Romans chapter 10 verse 1. The Bible says in Romans chapter 10 verse 1, kuna ni Apostle Paul, DJ prayer na kuna na, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel, kuna na, deti agat nasyon da, that they might be saved. Hanga jay kararag na, ti mangisalakan kadakwada, ngem jay kararag na, mangaramid ti Apo ti wagas, tapno maamuanda, malawlawaganda, ket maisalakan da. Hanta yung akas iti Katoliko, nga ikararagan tayo't pan nakaisalakan, dagiti natayen. We are not praying for the salvation of the dead. We are praying that those who are alive will be saved. Meaning, adda ko mabaunan ti Apo nga mangi-share ti gospel, kat ti Apo lukatan na ko mati panunod da, kat maamuan da ti pan nakaisalakan. Hello? Kararag yun ti mission trip may kakabsad. Hana nalakat ti agwin ti tao kung kunayon sa padasan nyo. Hanga nalakat ti mangrugi ti church. Kas na nakalaklaga nga pampanunutin nyo, agpaiso nga the resources tayo. We can travel, we can build a mission house, but it is another story to win people, bring them to the church, baptize them, and disciple them. Ni Apo Diyos lang ti makaited, kadayita nga banlegi kakabsat. Of course, our efforts, diligence, and hard work is very important. But without God's blessing, awang magudilan tayo kakabsat. So maawatan nyo, dito magbaga kada kayo kakabsat. Hello? Oo, tapno na mapang kami ag-mission trip no kunami kakabsat. Pray for us. Agbiyahe kami manan nga mapan apari. DJ ti kararag yung kunayo Apo. Dagiti ka di sharean da Pastor June. At da ka di dagiti kumbinsirum Apo. Kasi hananalaka kakabsat. Da kayong tupay, hindi kayo makaawis. Oh, nalaka ka ti agawis tao. Noong nalaka ko makakabsat, ado ko mat naawis mo di last year. Adada ko man na-baptize nga na-awis mo, adada ko man na-win mo nga na-inayo, nung nalaka. Saan nga nalaka, kakabsat? Kani, dati kat establish pa digiti churches tayon. Nagrigat to ti agawis. Dayjay to kat mangrugi ka ti church sen kakabsat, nga damdamo da ka nga mamit. Di da ka am-ammo, di da ka kabagyan. Saan nga nalaka nga mawin mo ti trust ti tao. Siyempre at first, kung nadaging ka ti ununag da, sino nga ta digitoy? Naggapon na digitoy. Baruman nga relihiyon digitoy yan. At daami na prejudice ti panunot kakabsat. Iso kay bagak digitoy, tapnon ti kasta, maawatan yu ti extent ken kasano deti rigat ti mangrugi ti trabaho, ket ammo tayo ti panangikararag, nga dagiti maseran mawin. Kararag yu mga kakabsat. At dadaupat nga prospect migan Pastor June, nga new believers di apari, kat subliana mi kasarita ida, bareng agbaptize da kakabsat. Pray that God will touch their hearts. Amen. Convict their hearts. Tapno no anyaman dagiti reservations da. Anyaman dagiti panagalangan ti panunot da. Maikat ko ma. Kat agtulnog da iti danom iti bautismo. Amen? Okay. Number 5. Pray for the sick. Pray for the sick. Kararag tayo dagiti masaksakit. James 5:14. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. 15. Can you put the verse 15? Okay. And the prayer of faith shall save the sick,
and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him. 16. James 5, confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. So na-mention tatta kakabsat, di kiti kakabsat nga masaksakit, pampamilya, talaga nga ipagnana kakabsat. I think, deti agda mga agwarwaras nga gurgurigur itatta kakabsat, kat mabalin nga lang nga colds, no di kat talaga nga, it could be the Omicron, but we just thank the Lord, tahan unay nga severe, at least medyo mild iti symptoms na kadat. Adult members tayo nga nagsasakit kadati recent days kakabsat. Adupe lang ti madamang umong-ungar. So let's pray for the sick. Hello? Pray for the sick. Okay? One of God's names is Jehovah Rapha, which means the Lord who heals. And we have the privilege of bringing the sick to the Lord for healing and comfort. Okay? Sino kada kayo dadayang kararag na masakit itay lawas na? Ada maling kararag yung masakit, ada nalagip yung ngayong kararag. Oh, tunurabi kabsat, ikararag yung digidya masaksakit. Digidya ka kabsat ta Australia, masaksakit da digita. Oo, saksakit da ti bulsa. Joke lang. Agsaksakit da kakabsat, agrek-recover da diya duma. Number 6, all men. Nagana sound deti all men. Wrong DJ message nga naikabil ko ijay. Text, it should be 1 Timothy chapter 2 verse 1. 1 Timothy chapter 2 verse 1. Okay? For all men, that includes your family, your friends. Oo, ikararagam ida. Dagiti neighbors mo. Okay? Nagbayat, diba? Ikararagam. Noon ubram, agtugaw ka, karkararag ka dapat. Adult, mabalim mo nga maaramidan kakabsat mo, karkararag ka. So pray for them. Number 7 and last, pray for your enemies. Wow. Di kita'y bumusor king ka, di kita'y lumaban king ka, di kita'y madit panggep na, di kita'y dakas ti pampanunot na may panggap king ka. Di kita'y mang chis-chismis king ka, di kita'y mang perperdi king ka, di kita'y agbalbalak ti hanan na imbag king ka. Pray for them. Matthew 5:44. Anay kararag mo? But I send to you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you. Pray for them. Ano di kararag mo? Lord, bless them. Tulungan nga makita dat kinaimbag mo. Tapnon saan nga digiti nasakit. Saan nga digiti ti aramidon da Apo Diyos. Lawagam ti pampanunot da Apo. Lawagam. Amam ti tao kakabsat ngagplamplanot dakas. Masapol na't malawlawagan. Tapnon ti kastahan na ituloy di aramidon nga dakas. Oo. Tay tao kakabsat nga adda plamplanon na nga na naimbag. Masapol malawlawagan tapanunot na. Tapnon sana ituloy di plano na nga na nasayaat. So ikararag mo, Apo, lawlawagam. Apo, kasaritam. Apo, iparealize mo kingkwana. Apo, ipamatmat mo. Ipabigbig mo kingkwana. O ni Stephen, Acts chapter 7, 59 and 60. And they stoned Stephen, binatbatuda, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. 60. And he kneeled down and cried with a loud voice. At kunana, Lord, lay not this sin to their charge. Agasam. Kunana, Apo, hamo ka di nga ibalas. Hamo nga balsan ida. Gapo deti inaramid na kanya. And when he had said this, he fell asleep. Puni nga kararagan kakabsan. Sino kada kayo ti damaran ranasan ni ita? Baka dada kada kayo makik-experience? Iti panang perperdidagan ka? Ikararag mo ida kakabsat. Ikararag mo ida. Pray for them that God will work in their hearts. Tahanda ituloy, dagitihan na naimbag nga aramidon da kakabsat. Otherwise, ti Apo ti mangbalas. Kadakwada on your behalf. Tako na ti Apo, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. So, no sikakat man nagkarkararag kakabsat, agbalingan na dalus ti pusom. No tattao iti paka saksaktam, tattaot paka discourage sam, kararag iti manglawag ti pusom. No man nagkarkararag ka, saan ka nga nalaka nga ma-discourage? Saan ka nga nalaka nga maapektaran kadagiti? Hana na imbag nga panakirelate mo kadagiti tattao. Iso nga kakabsat, ti man nagkarkararag nga Kristiyano ket saan nga ragrag. Hello?
agkararag, dapat agbalin ka nga managkarkararag, tapno ti biyag mo saan nga agbalin nga ragrag. Amen. Agbalin tayo nga managkarkararag, tapno ti biyag tayo saan nga agbalin nga ragrag. Amen. It makes a difference kakabsat. Uri nakapoy ka, adu dagiti nakapoy kang aspeto, pagkapuyam nga bambanag ti panagbiag, kararag ti mang fill up, di kita nga pagkapuyam. Di kita, isurat yo. Kararag ti mang fill up, dagiti adu nga pagkapuyan tayo ti panagbiag. Kabil mo, type mo di jay. Kararag ti mang fill up, dagiti adu nga pagkapuyan. Sino kada kayo ti adut pagkapuyan na nga padak kakabsat? When, kararag ti mang fill up, dagiti adu nga pagkapuyan tayo. So ano dagiti pagkapuyam, ikararag mo iti apo kakabsat. So, amen? Kararag ti mang fill up, dagiti adu nga pagkapuyan tayo. Okay? Surat yun, di kita kakabsat, tanapya lang laglagipom nga pampanunutan, no dete agkapoy ka, no dete adda dete paka-disappointam, paka-frustratam ti bagim kasi di makaya. Ahapo ko na nalagip ko ti message ni pastor. Adot paka-frustrate nga ba, naggaputa nakapuyak apo Diyos. Kat dumawat ak ti parabor mo, tapnon di gito nga pagkapuyak, sikat mang punno. Kararag ti mang punno, dagiti adu nga pagkapuyan tayo. Dayjay, tapno ada rhyme na. Kararag ti mang punno, pangpunno, dagiti adu nga pagkapuyan tayo. Amen? Kabil mo kat screenshot da, sigurado i-post na Facebook deta. Kararag ti pangpunno, dagiti adu nga pagkapuyan tayo. Kararag ti pangpunno. Ala, tulungan nyo man. Kararag ti pangpunno, dagiti adu nga pagkapuyan tayo. Okay? Screenshotin yung kakabsat na eh. Agplastara kon. On the count of 3, 2, 1. Kastalatan. Di ba? Tapno medyo ka nasanto mo tilang atay, di na kakabsat. Screenshotin yun. Another. Amen. Aguma kayo kakabsat ang mga screenshot. Okay? Alright. Amen, kakabsat. Naragsakay mo lang. Na-revive ti prayer life tayo. Amen. Napigpig sa tay manan, nga sumarangat. Nabungbunga tay manan by the grace of God. Gaputa na-revive, iti pa nagkararag tayo. Okay? Pastor June, please pray. Ito man di mic ni Pastor John ta maybe give some more words and tapnon awan pa nagdandanag, masapol ti pa nagkarkararag. What a great message about prayer. That's what we need, kakabsat. At the mission trip, we need your prayer. Tapno adut may salakan nga tattao, can give God the Lord will give us utterance and protection as we travel. We hope to travel by Tuesday, diretso Lasam. Then after lunch, mabangkam apari, Bible study, hopefully, adag baptized Wednesday. 42 hours lang amin ti trip, kakabsat. So hopefully, we'll attend the prayer meeting in Claveria for follow-up, then come home after prayer meeting. So to God be the glory. Kararag tayo. Dear Lord, what a great blessing about this message, about intercessory prayer. We need the prayer of everyone, especially to the servants of God who are doing the Lord's work and being in the frontliner, especially our senior pastor. Lord, I'm just assisting in the planting of mission trips. I hope that you will preserve me and guide us, Lord, every step of the way. In every decision, I pray for your intervention, Lord, so that you will always reveal to us the right thing that we are going to do and accomplish. So bless us, guide us, and help us. Bless every member of HBBC and partners of HBBC all over the world. That, Lord, with these projects that we are doing, though we are busy with our construction, help us to be busy also in planting churches and winning souls. Dear God, guide us, bless us, and preserve us. Continue to meet our need. I pray for those that are sick, that you lay your healing hand upon them. Be with them, strengthen them with the strength that comes from you, and trust you. Keep us safe the rest of the day. All these things we ask in Jesus' name. Amen.